You give Madame Arasisi. Madame Arasisi. Madame Arasisi. Yeba ni y'abantu bakatete abarukoze umuhando. So abantu bakatete. Brigi yanyu njibwaine. Kana muzeyi ngena mugambira. Kana CDF. Kwenda mubaterere mu ngaro bakakora kalimako. CDF oye. Nenda kusaba CDF asindike timu wala mabatago pakali kwa milioni 3 mulire ngena musindika agenda kusaba timu agirete ekole forensic wala mabatago garabani kamaro milioni 10 binga koza mabatago tikakuika 15 Meya mwenye agenda gavale. The more you difference, the more you get a good view. Abamara muri muta. Abakatete muri muta. Ati koneze kulima cha bridge yanyu. Bridge njibwaine. Bridge ya milioni 13 na 30 nesanju. Bajungambire meya mbalira mabatara inga. Bagambira ala mabata asatu na 2. Haibati Chikwa chihango muno ya mitwala inga Ataro milioni 16 Hadi wakuteka wembao Kadeka one vyuma Na ukachumana vya milioni 10 Ati milioni 3 zikagenda ka Ati meya Kwena meyonu Atunga engineer ya koze supervision ya bridge yenu Abwa kanso engineer tumukwate
omulimo guno aba UPDF ngenda kusaba CDF General Moskene Rugaba abo n'abasindike ba auditor be nabo babakwate bakayiba sente za government milioni 3 out 0 milioni 3 stand 0 inyana mukora welding eibati ya mtwaranga amabati asatu n'abiri milioni 16 ebyoma gozo guzira role ebyoma aroshi tara ebyoma bikabao soma mbao embao twara milioni 3 Meya, kwenda ugambiro genda kwata engineer we today. Kwata engineer. Honorable Minister, I've got Katete Bridge. Who was supervising umurimo ashire kwata. Kandi akashobora esente kuzagenzera. Cyakabiri nienda kusima ahubwo kuba umurimo gukakorwa ba UPDF Engineering Brigade kandi ubu aragira ngo CDF nabo abacondozi eco nacyo ninchagera munonga ibari munonga kandi Honorable Minister nyenda kusima ahubwo kugira ngo waza kutwara ubutumwa no barabe bacondoza konke cyangwa munonga no kora urutindo orwa Katete or permanent abantu ba Katete bakarabaho kandi president akaruturaganisa yabari munonga tugende mu mbao tugende mu paka nebeto ya paka bakombe katai ya paka tekora tugende naye bakajombe kusasana zinga Tion turebuza Oltino na Mnonga tureba Mr Barambarga hari nawe yayicire umwanyogu okonja kurebuza twatangira City Council yo Rembo Rambarra kuyarwo City Council yaza Armakansing Street ahabashubuzi baferi ro bintu yana Mnonga bikwatirine no murro akwantureba nka Victor Bwana kugana Makansing bwanyuma ija Altindoro Akatete eki yakora okuja Amrodi Mayor Robert Kachebezi miliyoni zirengire omuri bishatu nse zakosibo mwanyogu eki abasa kora no kubara amabati agari ya Rutindoru okubara ebyome byakosibo Rutindoru yagirangu okutwariza hamwe ezo sente tizkwinganingana na nebyo kangambe bicentu ngena Mnonga babaro na Mnonga nyo tugambe utayayo ra Minsa Baram wenko muntu ya rebata mkama live at TV West ebale Munonga kutuleba TV West according kutwabara muna minister witu Minister Baram twabara mabati agakozero Rutindoru gali amabati 33 kutwaza waza kubara mabati 33 na sente ziba kugira nguzibatira Rutindoru Akatetoru ne sente nyingi Munonga esente zagira Rutindo kandi zizakurebeka waza kubara embao zibatiransi akarihemba enkuru
bakongerayo obubawo buke bagaruzayo ziri embawo ezabire ziriho enkuru nikiminizi ngwe sente zibagambe ziri arutindo rwa Katete ne sente nyingi kandi zitakurebeka nkahi aha rutindo eza ekuzao tiziru ha rutindo mwene kuta kwa baramu kwa yamba okwiza kwa baramu kwatuyamba munonga kwaza koreka obusumankuzi obuli omukanso yambarara nana abakozi ba kanso abambara stage ibakora mu ebintu bya government amazina ni banyatalu begayizaka chairman LC1 wakitebero sero okwe no mwebembezi na munonga camera person wanje ateza ekishane echo oru notindo rwa Katete ekincho abantu babantu abasa kwija omwanyogo okureba ngo bareba buzima eki minister arabakore na munonga nshonge bikwati nebyenje na twaza kutambura mpura tutunge na babiri na bashatu na munonga batuganire abwa oguno muntu waburijo abo bantu abari omwanyogo minister tija nabo konka bayiko omwanyogo mkamanje ama oriroto sibireje live TV West ekitekateko cyawe na munongo kutaya kwa minister Aiza turebe mazamu. Aiza turebe. Abarebe. Nitumwenda. Ebigambo oko nokusima ekyanchoro noreba na munonga watereza wide abachi wide tureba omubaro kw'abantu abizo mwanyugu ahindi gambera town clerk wambara city Justin Bareche na nomwezi weye ababoya asigaye aragira bakomwe abandi barino bacondoza omaba procurement na munonga bakugabe mirimo omuri abarukora na munonga nshonga zemihanda nkeji inabaguzire ebisharira bakaguza still government niyemwe twaza kumura wakache minister kuyargo mwanyogu yagenda omu bus park na jangu bus park iri mu itakari ya kanso yambara kongana bagirangu hariho kamina eyayombekirwe tekukora kandi kamiro ejo kuyayombe ko mbwire butari wahare ngo yizwire naenda kumanya sente zakosibwe kamino kumariya ameza katarenjera 3 yizwire kandi no kujo mu budget sente ni nyingi then kwara argaho arukwina kugarga mutaira abashubuzi na munonga ba Victor Bwana na makansinga kwati abaza kubareba abwe nshoga sari zimwe na zimwe then shahi kumize nyini tuja kubatiriya city council okugire kiganiro njete baraza aho umuntu waburijo iwayi nenshonga na munonga kuturo murembo rwambarra okuika bakakuhereza kazindaro okagamba enshonga zawe enshonga zo ziha sanja no corruption sanja no sleep sanja no kora ebikagambwa mukuru wihanga Uganda yo likakuta Museveni ogwarahira abo cyanjeche ogwagumizengu ekyanjechu no kora nsoboro wengu twaza kumira mukache twaza kugenda tushange kire ombus park ayibagamba kamina yakozire omuitakari akaso okwijiro mezi gatari kabiri bo bakachikora bata ekikuwerinda TV West nasikase mu Gideon aho murembo rwambara kachume omu bus park aho murembo rwambara